hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Mutento manga mabambu ejima muna wani mpinji ya kumona mwifukudinu dalelo mzanga lelo kuduwana hampepera chengi kunacho shikudikuasha mana amumukanda wanzambi mana ashikijanga kuwa mwinu mwifukuda lelo nafuiri mutiku mpanji hakachika nami na mkolompi Elias kufuma kuna kumanyinga yena kutemesha hamonji kunacho shikudinu ngana nami na kuhanjeka hansangu ya muna alumburukiri wa mwinu mkolompi Elias udina kuyambashana hansangu ya kukingewa kwa wa mwinu na no chineri mchipompelo anju enda aitangisha nawo nei muka Kristu na vulumuni neena wakuwerela aduwanika munshidi ilanga hakufa yena kunaona ide mukalunga na no chineri nafudehi munshidi ilanga tunafuiri chwanu mukanda wa nzambi chinawo shinzambi omweni hansangu ya kukingewa kwa wamwinu wetu nei muka Kristu na vulumuni charala nzambi wa mutambulanga wamwinu windita indi nehi tentameno hamuna nami kulonda mtimpanji yetu mwifuko dino dalelo twalenu masuku matunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki. Mkolompi meda la mwana alo hello mwana munakuntia mwana kwetu mutinga imelelo cheng bwana tundu mwana pije nechu mwana nzambi na chihembi mwaita lulu indi chudi chachwa mwana funtile no halu yule nchengi chimwe ola kulonda tweshi kutwale ka mwana kuti kwasha mana niro wadi munane mwana mtu waringa muka Kristo mtambole mwana nga mshakama asempuka niko sempuka mshoki afa nikufa nga kufa kuindi mana mchipompelo mwaringa na kuyayi mwana antu apera kubili kama mazu ansangwe wahe akupa kulita ndine ona muntu nafui wadinga nako ya kuchipompero ilanga wasumbuka ku hadi yena nafude chafuiri heno kanda afui yena wadinga wakuwerera tahindi wairenga hona kupomba heno kanda afui mwana heno kanda afui wadingehi mukwanshidi mwana padinyo asempukarehi mukwitia hakufa kuindi apera kushibili kwa ungi dansa mwe waita ndine mwana vide hakusempuka kuindi muna kuchwala mkwira neno wasempukire hakusumbuka ku hadi tahindi ishidinyi yako ngeri lo mwani ina muna kuntia nami hakuosha nenu wasempukiri muna kushimna nenu chasumbukiri ku hadi dikichuma cha mvuru mwishirita hindi hello mwani mkolompi Elias muna kuntia heno kanda
kali na luhadi yena wadinga mkuelela mwanta Enga. Langa njoyu asempuka mkwite wakuelela na luhadi. Eka na luhadi. Na luhadi akufwa. Mwana. Ena. Nasa kilima. Akupo kuindi. Kapila yena. Udidehi na luhadi. Akupo kuindi. Watela kubika wita ntamwe wahita indimeni. Chinasa kilima ntela ya. Sumune ulichachu wahi nankashi. Dichi twendenu hamukulonda chudikwashi mananzambi. Indi mwani. Emwani kwije insangu ya iwahi atangilanga ona unafuta hinda na momi aitambulanga kulia nadu kwa maweni mwanda Yesu chenjili ya maseki walondeleri alongandi akwanshidi mwani chenjili mwanda Yesu wa maseki walondeleri antu alonganda akwanshidi alondele Yesu akwanshidi Emwani dichichineri mwanda Yesu walondeleri akwanshidi nei enu na nami hakufa ne antu ana pompi henzanga antu amukwerera mwanda Yesu otandi nana abula kumkwerera nyabla kumtambula mwanda Yesu enzanga eyo dichichineri kunenza nantu abula kumkwerera mwanda Yesu amnatongo joki nami kwesikana mukanda wa nzambi akwa Kristu ejima amwiruka mwanda Yesu nei hakufa hana pompa antu amavulu atela kuzatisha ina mpinji kulonda tweshiku shimuna izuda nsangu ya iwahi kudana antu ejima na pompi hana kufa mulonga mumukanda wa Mateo chapter 28 na verse ya 18 na kushika 19 mwanda Yesu nindi yenu mwakerisha atumbanji munyunza ejima yenu mwakashimu ni nsangu ya wamwini kudi antu ejima ni hakufa mumukanda wa Timoteo chengi na utangishenu izuda nzambi ni hana wahi ni hana atami ni hakufa hadi madiru ilanga nei chukushimu ina nsangu ya wanda wanzambi chuma cha chuwai mulonga hadaha kudi ana akutia nsangu ya mwanda Yesu muyahitamu muwalala yakutena kufa kwindi hakulusu kukola akwanshidi anana pompi hana kufa na kuikonko mwena nechu abarumuki munyichima yawo hela muitongo joka yawo ahimpi kulondale kudikwelela we nawo atachiki kumkwelela mwanda Yesu mulonga waifiriri hakulusu kukola nshidi jawo jejima yena nawa amujikiri mwijamu hefuda mchisatu wasaumkiri mukufa dichi antu ejima akutia nsangu ya mwanda Yesu akufa yenoyu hiya kuhimpa itongo joka yawo hiya kumkwelela mwanda Yesu na kwele nami nzambu kutia kuwaha mulonga kufa kanona muntu kuna late day wa mwini kudantra makwao hindi emwani dichi kutama hosi nei muka Kristu helanka windu ukolesha mushindu ukuimika mushindu ninda aminezo na kutangisha nsangu ya iwahi mulonga iunafu kuijina adina diruka nindi indi kuijintanga yami hela waile nga kuchipompero wanyi mulonga wasenukiri amina kutangila yena wanyi ina kutangila inu muna pompi inzambu kutia kuwana itongo joka ya mchidoyi mulonga una kufuila kwa mwina mawuma na wakwechu achidikanda amwineu adi munshidi dichikushimula nsangu ya mwanda Yesu akufa hadi muntu unafu hela munshidi ichuma cha tama wanyi mulonga himuna kutangila ona unafuku muna kutangila ana adi amomi ana shari ya maseki chinateka ni mwante Elias dichichengi mazimu mukanda wa Luka chapter 19 verse 10 mwante Yesu wa shimwe ni nindi mulonga mwana kamuntu nenzi akakenga kenyi akamwini ajimberi dichichineri hakufa hanenzantu ajimbala adi munshidi kamala chalonga etu kusizati shakufa kuna mwekani kulonda tweshikushimwe na munsangu ya wanda wanzambi kudantanga jetu ana pompi hela mabwamu jetu kulonda hadanu wena spiritu wanzambi na tweshikuosha na nchima yao na kuikonkolola kulonda tweshikumkwelera mwanda Yesu atweshikumona wa mwinu wa mawumi au atweshikumona wumi wa haya nyaka chinateka ni mwanda Elias enga mwani enga neiche mukwanukan emwani murage kuyula tunaseju kusakela kwa amazu muna oshi emwani ina tungi nankashimulonga kafa pinei kunukwetu emwani nizira kubili kadasa mwe wahi hana mweke nukufa hadi muntu mkwanshidi kunukwetu anakukana enga mwani basi wali unafumi hinu kuivula kulonda ishikutambula kuitongo kai kwa unawa mune uli chacho wai mwanta mulonga di chatelera kuyola kudikwa shamana emwani dichi nafuiri chenyi kutwalekaho nakadizu kantesha
Yohana chapter 3 na verse 16 mwairuka mwante Elias. Hello? Yohana chapter 3 na verse 16 mwairuka mumutu. John chapter 3 na verse 16. Mwana ihoshere nkune mko yanuka. Na uchaso zelinza mbikenga mpaka mmushina. Waheni ni mwanindi muho kulonda mchudu mkuwelela akahetu mwanya kabuli kumo. Mwana ananchwana apompia kufa aikenga kudinza ambita hindene. Hello? Ananchwana apompia kufa inzambu aikenga ta hindene. Nzambu aikenga. Unaokenga ninda akaimu jadake sta hindi unaokenga ninda barumuka ya mwini. Anaokenga nao wabarukia ya mwini na mkanda wanzana watuwezi nao mwantali ndi amenatia kwa kufa kwa mutu mkwanshidiko. Yo. Ona munchuna afui hela imukwanshidi hadinga na wa mwinuku yena kama na kufa kuindi nei mukisaka muda nchwa kuwerera mwanta Yesu anatreshi kuimika mushindo na kushimuna samu ya mwanta Yesu kulondaza tishuna mwevulu wanaona munchuna afui kusonga mishiraku anana apompia kufa necho ndi aibabeshi na kuisonga mishanao nei akufa nuwena nechi na afiona muntusha kubula wa mwinu wena nuwena ambaka ambuka na nzambi mwijada kesi anakoya mkalunga dichine ya kubalu mukana kumkwela mwanta Yesu na waifujili hakulusu kola nshidi jao wafwete mulonga wao wanshidi wejima hakulusu wa umanishiri amushikiri mwijamu asaunkiri mukufwa weno wakutio umazuna kuilamu na ukwela mundi mwanta Yesu wa akuyamwina akuyana kena nshidi jao jejima chinateka ni mwanta Elias. Emwa ndi chinafu ichengi ndi kunkiansa ngwikwao ona muntu unafu itushimuni nechu neye na wadinga omkwelera mwanta Yesu nechu ndi amwamwini ni kunshidijindi ndi ilanga yena akukonga nsangu inshidi ya ujila akusumbuka hela akusumbula mumbanda kwisha asenga ode ndi kwishi nechu mna oshinenu yena amsumbwili kwasumbukiri ku uhadi ikuyena wadinga na kwena kupompa nei ona munchu mwanta Elias omkwelelera mwanta Yesu mkuhanda kwini ilanga hakukanganya kwimika mushindo hakudiwanika munshidi ya kusumbuka ku uhadi kuuluwa mukwawu yena afa ni kufa nei ona munchu omkwelelera mwanta Yesu hakutashika muwalala amwamwinini eni mnatongesho kineni china afina mkalunga ndi na ikudinzambi Wasad na wanetu wekina tega nikumowa kana mwani kufuntila uchengi mwani nami Tena nei ona munchu tishimuni nechi chumwa washaneno na ombanda wadi wasumbuka kuulu wa mkwawu ndi adinga muhadi ya dini wana mtu alinya wa hadi kila mwani dichichekala yuma nei yeno na munchu heno kanda hello mwani hello mwani munakuntia hello hello mwani munakuntia mwante Elias mwani inakuosha nami chekala yuma neona munchu wa mkwelelera mwanta Yesu eno kanda asumbuki ku uhadi ilanga hakubola kuimika mushindu na kweseka kwanshidi yena hakusumbuka ku uhadi ilanga na afude yena awa mkwelelera mwanta Yesu eno kanda asumbuki ku uhadi china afui munatongesho kineno na ikudinza aminde na imukalunga Nikuwe kinana tiuchiwae wani nikufuntila uchengi mwani mwani neona munchu wa mkwelelera mwanta Yesu ilanga na afude mu uhadi china afui chasumbukiri ku uhadi weriri ujila na afude na imukalunga ndi na ikudinza nei muntu wa mkwelelera mwanta Yesu mwani ilanga na volumuni na volumuni demu lona asumbuki kuulu wa mkwa chineri de ujila netu dichina afui na ikudinza amidi na imukalunga nei muntu na mkwelelera mwanta Yesu Kristo ilanga na afui mushidi muhadi henga okuna ina imukalunga kaindi na ikudinza amidi mwani nemkutongeshoka kwena ikudi una muntu na mukalunga chuma nchina mtwari mukalunga mwani chuma nchina mtwari mukalunga chuma nchina mushu mukalunga mwani chuma nchina yiri mukalunga chuma china koze si mwaka chimushu mukalunga mwani no kumkanda metina simu ne mkanda wa
wa Yohana chapter 3 verse ya 12 mwana tukwana ukufana mulonga chinafuna kuila chejeji chinjide mumpata mushina anti akenye chejeji ko akenye mwidim muntu ukufa muntu kubelela nafuna acha muntu kumkubelela hakufana mulonga ko mwana nichile muntu kana mkubelela mwantako lafiri mushidi omuntu naye mukaloni. Okay, oidi itongo joka ya wantu hano amaseki twatongo joka nga nei muka Kristu na avulumuni nei na afuna ko ya mukalunga ilanga twendeni chovu mutiao mazuni kuitangila lero mu mkanda wa Yohana chapter 10 mudina Bible ohimundi. Hello, mudina Bible ohimundi. man mudina Bible ohimundi. Kinawa. Amina kuitia mukolo mpi Elias mwane ude muna kuntia okay network yatama nafiri kutanga mazu nenu mkanda wa Yohana chapter 10 na verse ya 27 na kushika 30 mudi hamuna nani intie nchachu wahi awa mazu na muhilo ndere mwanta Yesu nindi anyikoku ami atianga izudami amina yiruka niwena alondelanga inu kuyinka umo hanyaka hiyambaka nongaku kosoka ihukula mchikasa chamuku tata yami wanyinkeru wa badika ejima kosuku tresha kuyihukula mchikasa cha tatako ninami ni tata trekala umo kwish awamazu imu na atina atangi awamazu wana kushimuna nao muka Kristu na tresha kujimbesha wa mwini windine na mvuru munitahindi chikutresha ka wanyinecho mulonga di mulonga ikala dai mukikasa cha Kristu amena dichineyona muntu tongosho keni mwanti neyona muntu chalala kukusamira omukwerere mwanta Yesu muwalala amwike lichumanyi wumo hanya kata indi wumi wa plastic wumo hanya ka wa mananga tahindi hello wumi muntu yana mwinki wumi wa hanya ka unatweshi kumana tahindi ne dichinei muntu na kutangisha nindi muka Kristu nena avulu muni na idei munshidi nei na afuna ko ya mukalunga o muntu na mutwamishinza mitahindi ne omuntu mutwamishinza mbi dichi muno insangu imweula ona muntu amnatongojo kinami kwesikana mazwi na tangi ne yena wa mukwererero mwanta Yesu mulonga mwanta Yesu anatweshi kutwambako muna oshi nindi muntu kumkwerera yena kutambula umu wa hanyaka ndimo mweno dichona muntu una afwi enganyi dimwineri ya kusumbuka ku hadi atama ilanga yena mwinkeride umi wa hanyaka hefuda mkwereri mwanta Yesu yakatweshi twe kumtambula huko dichi hela ne amaseki muna shari na kutongojoka nenu mulonga wasumbukiride ku hadi yena mwani yena na idehi mwijada kesi hela mukalunga muna didimbide ona muntu kuindudu kuchikasa cha nzambi mulonga di na ikudi nzambi mulonga yena omukwerera mwanta Yesu hansangu ya lulu nzambi yena amwamwinini ya kumkwerera mwanta Yesu atwamwina nga baine hanyidimu yetu ya yuwahi twelanga ku hela muntu kuleka ujila hela muntu kuleka kutramba hela muntu kuleka yuma yanshide hina atweshi kumwinka wumi wa hanyaka ku wumi wa hanyaka twautambula nga hachuma chimuho hakumkwerera mwanta Yesu dichinei muntu na kutongojoka nindi neyena na abulu kusumbuka ku hadiri chakengirira muihulu o muntu na mutwamishinzambi mulonga wa mwinu hitwa uzatila ngaku wa mwinu wa wana anakuhana kudi muntu kumkwerera mwanta Yesu mulonga mwanta Yesu akulusu diuna azati mudi muweneni nankashi diwawoshe limazo akushimuna nindi china amani kosi muntu na atweshi kumkwasha ku mwanta Yesu hamudi muwazatili hadechuku dichinei kudantwana kuitangisha mwanta Elias nao nei muntu na avulu muni muka Kristu na afude na mukalunga o muntu na iluwangeshi
mulonga ni mwevu wanona mwana wa jimberi chairi kuna kwa kule ina kukisanga na ima hetata atainda mwinkelu ona mwana walegeri kuikala mwana kata ataindi tahindi watu walegeri kuikala na mwana kata ataindi hela wairi kwa kule watare kelu kuikala mwana kata ataindi mulonga chairi kuna wafuntiri chenu kuli tata indi chaburi kufuntai ne wafuntiri wanyafuira kuna kwa iri ona tata indati ya nao mwane ina afu wadiko yana kumujika taindi ne wadi kuyawenyi wadi kuyira dumanta mulonga mwanindi very good dichinzambi nawo chinindi akunkolera mwanta Yesu waibaru munanga kuikala nyana kanyi kanzambi dichinei muntu nekali mwana kanzambi satana udichena ngovadi yena kosi hela na aluwanyeshi mukuhanda kwindi eni mwekala na nyana mwanta Elias nina umu mudina mwana umu o mwana washikisha de yakainga hi udidena 3 years udina yakaisatu watashika de kudendera netu eina ona mwanenu mwamulejanga nenu watelanga kutukana ne ilanga waosha ode chuma cha inenge shade hindi ne waoshanga nena aoshi mwamulekanga nene uneka de mwana kamkwechu mulonga na aoshi de chatama chinjila mulonga di mwani mulonga i mwane nino naona Afrika mana chinero mkolero mwanta Yesu chochi mi mwana kanyi kanzambi ilanga iru yineri yayiwayi kuti nzambi yakusumbuka ku uhadi hello nam yina iru yakusumbuka ku uhadi ku ulo mkwao nzambi natina ikuwaha hello munakontia enga mwana nam yina iru yakusumbuka ku uhadi nzambi natina ikuwaha ne ilanga ukuilanga chinero mwinga de umu hanya kana teshu kumutambula mulonga na asumbukide ku uhadi chinjira anuke numasi chwatanga naudi nawo kosoka twesha kumuhukula mchikasa cha tata induko kosi muntu dinango vya kumfumisha mwana kanzambi muchisaka cha nzambu kumulongana mukingi de nango vyanzambi jasweja kwiji ndiko yulako inshidinyi abadi kalulo anzambi mwani kuduhu nshidi mweruka maseki yabadi kalulo anzambi tahindi nshidini yabadi kalulo anzambi nshidini yabadi kalulo anzambi nshidini yabadi kalulo anzambi hela good hela ni uri nami hakachika nshidi na lulo anzambi chuma nchabadi kamkwao mwani hakachika lulo anzambi lwasweja lweneni na nshidi chuma nchabadi kamkwao lulo anzambi lunabadi kinshidi chetu netu emwani likushimu na kama nona muntu ana na ikudinzambi hansangu ya lulo ambalalo hanyi lwanzambi baine hansangu yanyi dimu yinduko hakushakama muhadi munshidi yena yakaindi yazatirinyi dimu yanshidi inzambi akamfueta ulokuku ilanga wa mwinu udi nawo chinatekani wa mwinu wa uzatilanga wanyi ilanga uloku twa uzatilanga ne chukuzata nyidimu yayo wa inzambu akachwinga uloku ilanga ne chukumkwelera mwanta Yesu inzambi na chwinga umwa hainyaka ichukumkwelera mwanta Yesu ilanga uloku sorry mwani ilanga mawa uloku enga uloku di infwetu netu chidine ina yinki kunzatila muitempa dami muna kuichila mbutu jami haka kweji nuko yinka nami 100 kwacha ne munanzatilika kweji weji mana amani natera kuinka malanga hi matela kuninka 100 kwacha dichwa diteja necho enga dina tera kuinka neika kweji na amani necho ndi enga natia chitu wa hewani kukala kosi mwaneka kweji na amani matela kuninka 100 kwacha wena tadipeni neneni mlonga di ulo kunecho ndi enga dimu wenu munazati dichinatera kuinka 100 kwacha niko dinzambi neu kumuhandira chacho wa mwa yashimbi inji na kubola kudingisha mujila kubola kudingisha munsangu jakusumboka ku luwambala kubola kudingisha munsangu jakuluwangana na kumkarakera yena chacho wa mwa ya izudindi yena wakakwinka uloko wakakwinka chibaba wakakufueta muiulu ilanga wa mwino aufetanga wani mulonga wa wana au zatilanga wani kuluwangesha kudimu ipompelo antwana kuitangisha nawo zatako nyidimu yeya iwahi
leka kunshidije kulonda wakengi muiulu ilanga hidimuko muiulu muntu wengilanga hakumkwera mwanta Yesu mulonga hiya tramwinanga na nyidimu yetu era ngovu jetuku atramwinanga na lula nzambi hakumkwera mwanta wetu Yesu Kristo chinalumburuki mwanta imwani mutina lwiulu kwa mnake kuyula ino mpinje lwiulu kwa mwani lokuyula ino mpinje kosi okay ile unakwelele tukutwale kainahu emwani ubutovo na kudiujola malwi ko ndaseshen kwata kuna yuma ikwao emwani chachwa emwani dichinakeng ni yulu kuhena ha kumisha mwani emwani eno chimudocho nemkufolera mkoya kudi niku ya kudi nzambi yumanyi kuichwala kudi nzambi yumwelana yumuna akwere neno yakashikisha kudi nzambi atangwe kukuwelela kukwerera yumanyi mwani mwakwerera yumanyi neno yakaichwala muiulu nakwelela mwanto Yesu Kristo emwani emwani wamkwerera mwanta Yesu neno chuma nchaletesha mumkwerera mwanta Yesu mwanta Elias mwani chuma nchaletesha eri mumkwerera mwanta Yesu chumanyi chale kishilo kumkwela mwanta Yesu ega mwani tachina shishikila samuna shidi emwani okay kwezi shele chino kumkwela mwanta Yesu ni wamanele kinamu mwanta Yesu yuko ikinani umwaya nyaka amena emwani dichenu neilelo mukutala mumbanda na meso akumufuira neni umbanda olubanjika chinakami nindi hinshidita indine hello nami emwani nechekala yuma lero mukutala mumbanda unavari kujitoloshi mumuchima weni mutachika nukumufuira neni asimuna kami nindi hinshidindine afuntiri ucheni mwani netuwe kina tinga chuwayo wani mwani ude mwani nami emwani nechekala yuma uchima mkwera de mwanta Yesu lero mutala ni mumbanda na kumufuira mumuchima weneno mumbanda kuwaika chinakami nindi hinshidita indine hinshidi mwani dicho chuma ne mukuchila mufano kufuacha kubula kudana kena mukoya kuti nzambi ndi mukalunga neyo chuma nukuchila cha kubula kuchikalakala ne mukutala mumbanda na kumufira neno asumuna kambi ndi lange ni mufano kufa muholokani era kuiji muri mu accident mufani cha kubula kudana kena mukushika kuti nzambi ndine kwesikeze na mazo tunati kuli nzambi nikushika chuma nchi mukushikira nikushikira kululwa nzambi nena mazo tunalina kupia kululwa nzambi lwamwekeshirira kuchitemesera mwani ndi Yesu Kristo bai hanyidimu yeyi kunecho mwani ilanga nei chwadinga kanda choshinsangu nechimwerukiri neye nomukuvulumuna heno mwamukolera de mwanta Yesu mufano kufacha kubula kudana kene eno adina kuitangisha nawo kashika udinza amindi ne mtru chenye mwani nawo shinami mwani necha adina kuitangisha nei muntu na mukolera mwanta Yesu chimwerukiri heno kanda choshirere dino nei muntu na avulumuni mukwa Kristo afano kufa heno na avulumuni aitangishile nawo kashika kudinza amindi na imukalunga asipansha nao na mtu chimamani na mkalonga mwani ilanga adinga na kutramba necho kwesikana mazichu natangi mazu natangi alinga na kupamba mulonga mwanta Yesu wamwinanga muntu kamu chaya akaye yejim nukuitangira mazu akumisha mu mukanda wa Ahebelu chapter 7 chapter 8 chikutanga mu chapter 8 na versi ya 12 nao mulonga aminaka yanake na kulua kwa unishidi jao hina kajanu kana wachenguko munati tunateka ni mwani mwanta nindi yena wanake na ngantu nshidi jetu na kujanu kachengi kinjila ilanga muipompera adi na kumutwambisha nzambi nao na cheshi kwa mwinantu lero ne yana avulumunu kumadika itambula chengu wa mwino awutambulanga wanyi ilanga nyidimu ne onazati nyidimu yatama nzambaka kufueta ulokuko ilanga yudi mwana kanyi kanzambi neicho china chichwekala na wamvwali nei mwana wovwaila amwinkanga yuma netu ilanga nei yena wovwaila wanyi akumwinkacho
Akai. Ilanga imwana kanona mvwali necho. Inga. Amena. Onyevuri na ikwashiku mwante Elias. Mwani? Nyevuri chuna oshi na ikwashiku mkuhanda kwenu. Nanka shimwanti na nsumi tuchikopo. Nzambale mwanta. Inga. Mwani, insangu chuna oshenga na inki ha kamera nakaitemeshera kondomo kaitari chachuwai mulonga haikuwa mwaka kenga chie kuituruka muyuma mchuna oshenga. Chidi chachuwai. Tunafezi kusagila mwani. Nadinga na kuila rekodi dichina ila na mnilonge shi insangu kulonda neru kana mwaka ikenga mamazu chena kaitemeshera kulonda makatari insangu chenye. Nanka shiweni omazu mwani. Kinga nikaiwani cheni kulonda nikaishigiji nukula kwetu kulonda. Chaka tukwashu kuheshima wetu. Amena. Enu mwala mda defoni ya yuwai ya internet. Indikana? Nuichi. Kina kufila hoku ya kuwanda. Ulongeshe kufoni weni ya yuwai. Shaka ilani honi mkujituma. Nikashuwa. Chachuwa. Hela neku dumukoi ni udina phone. Muna tuweshi kunyinka namba indi na tuweshi kuitemeshera WhatsApp. Kulonda makaitari chachuwa. Nanka shimwani. Nikaitumina namba kumadiki. Zambale mwanta. Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki